Pakutana selanjutnya makada engkau perlu doang masyahur yang kelingan hari kotama nul raja. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya, masyahur yang kelingan. Maka dai puang pabarakai lo ready tu menang relana yewe ulang Rajab dan Sya'ban maka tu penertu paletuki ya paletu kari lalana ulang Ramadan. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Yewe hadis yewe perlu duangin situng-tungana mengeloi. Naikian areko makadani polai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah anjurkan majepu perlu ki berhati-hati nasabaya hadis doa apa hadisnya sangat lemah. Salah satu perawinya mungkarul hadis sangat lemah, maka tidak boleh kita sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin berdoa silakan berdoa. Naikian areko melo ni makada perlu doangnya polai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Tidak boleh kita mengatasnamakan sesuatu yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.